Milenya mivuthu itina wa nthi ya Kenya kutwaisya umbano wa kulilekana matambia alama kunetwe kuma serikali cia mutiuko cia seuvwa miaka 10 mivitu yu amwe maene nthi musini wa Masako ni makathia itambia ila yosiwe ya kuseuvwa kwa serikali cia mutiuko. Ona uyovo ni makulia serikali ya kaunti ya Masako ithiniki maundu ma ulusani na uiti ni kenda ene nthi matanie matunda ma serikali cia mutiuko. Daniel Mwangala ni wakutuvingu ya vilingi wa mauvo na ilivoti. Maoni mekivuthukanio yulu wa serikali cia mutiuko no maende na kukelwa amuma ene nthi maende na ukathia muno kusovuka serikali cia mutiuko nundu uthukumini wa thengi gukula kwi mwene nthi na utuno muno wa ene nthi wa kwata mawia na uthukumi wa serikali cia mutiuko ni tethetie banene nundu wa sisia tene yethia wa yibinda ya andu ta Mulu Mutesia andu ta marehemu John Chalo yethia yende maenda makatulilie ndumo sumbe moi nikenda maneo maendeo kwete isio nisio no yeza yethia ndu ina wathi wa musumbe abaike kyo kwata serikalini lakini yuyu kila kinini kinenga wa governor na kila chosa na serikali cia mutiuko kana cia county nikio tuthukuma wasise yutene wethia malelo matwikie masiuko wethia soko cia twikie tasia atiwe lakini sisi okono kasoko kanini shedi cia kitwe nesa eke ututwa kila muthenya na ndo meko wa county government ni kathiu sio siku tene sio unethia uitembea choni taile cia kiwanza ni kwamba zimazaku na sokoni wakita etha wethia chusie mauma uyu osa rovile twaenda ukinete keno na kuketeze sio wanu lakini sio siku cia mana cia mbesa anthe unondwa cietetwe ni serikali cia mutiuko kwa unye kila ndo nakwasya ni kana serikali cia mutiuko ni tethetie banene nietete services pande pe mwene nthi ni tubikite nesa na etha no maundu ma kujumuishwa public participation ni yiko ikuondi wa county government so kesa hizi ya maundu ni tutwe mituki ativiti vya mituki na maitubiki ya kwa mituki kwa maundu ma serikali cia mutiuko ni support jiana kwa jiana onu yovo siko cia ulusani na utumi muthuku wa mali ya NND ni makati wa sindila siweto tesiende na utulia kuthukumithwa kwa serikali cia mutiuko na mwene nthi kwa mwakwata uthukumi ula wailite ona wo valuku mveni wa uiti nduwetwa kwithiwa uyumwe kati wa mavaluku ala maende na ukusi wa kaunti ni sikivuthukanio maundu ma uiti sibitali sito sina thina maundu ni mandawa mala maingi maundu ni ma uiti na owo serikali sio sana sembesa itoete ku oila tu bakadi oila tu admit wa ona kumo chare ku mambesa na mbesa isu sida simbingi lakini ndo itomeka wesa ida sikueleka ukeza ida corruption ne yathukiwe muno so na yono nguneno nasie na kiono ndo ndagitali no diplomat na kewe kivila ni labda na timu zo mkutenda ndagitali no kugiera ndagitali ukeza ida no male kebeka seraka kuya na mayoya muno maithono cha maimine aende nake mwene nthi ulawi na thina kana ola muongo uyu kamivina mivuthu itina watongo ikukoma na umbanoni wa devolution conference valama na likanile matambia alama kunito kuma serikali cia mutiuko sasa wa nthi ya Kenya ungua katiba keu. Daniel Mwangala, Mutongo TV, kuva kauntini ya Masako.